Gamwa amataka gambarara municipality agarukuteza bakansara omutwe harumwe rya Kenkombe ahibarukunaga kasasiro itakeri nerugambwa nkaso terukumanya yabane ryayo ahabo kuba ryo mucyapa cyo ndijo itaka rya Kenkombe iryo rukaru h'ibyapa bibiri twine hecapa twine myaka na mwenda yitakeryo orizo muntayine anovaraping chapa omukanso shitamirizo baryanye mwebazyo bakansara bebembirwe byanse Muhammad batira haninga akachiko ka executive okuhereza yo report y'amataka agambarara municipality. Madam Speaker nanishaba kwa kuri okukunda kwa kanseji bona matakago tunge update yago hine kutabe tushabire tunge byapa cyo kureba nga standby twakamanyire n'ekishaha feti yayo iriha. Madam Speaker twenda buri each division batandikire amataka agarumu na size zago na nebyapa byago status yon agubi ibire agarye encroach ti negaya bako kwa status bamba koreka ngo itakari muryine numero oninga a freehold numero oninga a lease nerindi reserved to certain level so that hati tumanye agarye encroach tonu nangahi okushizuma kwabo bagizira ngo amataka minji aga kanso agaruma hekizimbe cha Amazon cyombekerwe robu yenje hamwe na kanso heyombekere amatakago gariyo mbyapa byabandi nimureba parking here bakushika amabari eritaka tiri turiyambara municipal council eritaka gine cyapa kiri mazina gondi izo muntu hariya arayibura nankejaho records eritaka bakarutwara nyenda kubamanyisa itaka rya hariya nanka Stanbic nitfura ngo icyapa kishohwire konka bari benda gukora saburize cyita kumanya Kenkombe harihe cyapa kitungamiro hekindi kacera itaka ryine cyapa konka bakari inkurokinga ko kugezaho kugira ngo tunge status y'amataka hati uba wabo murabe waba executive Kenkombe kuri kudampinga garbage iriyo already twine plan yaryo ninda kutayo a housing estate tuyeyo kasasiro turondera indi itaka rero turagurira compensating iri akasasiro kugira ngo tutunga handa turashuka kasasiro kwa tokashuka kasasiro ati city ntuza kuronda umwanya ugundo kuryarwaje kandi hinababere arumu n'umushango mukote ayitakeriye nyine rya Kenkombe ababa babere mu claiminga ngo bineho part no owning aho part ugo mushango ahungambira na koti irineza gubika aho kuba bakanibenda nimenda claiming itaka ritariya mona bashuma kana bashuma amataka n'ujyanye n'umutumangu babara konka ikine kitunze advantage kitunze IGG nawe kenyine ko yakozere okucondoza kwe yapima itakeri yashanga itaka niri yambara municipal council enshonga y'amataka yabetagonjoire ebasa kolemese nkurakora nayo Rembo konka speaker wambara municipality agizira nabo kutunga report eshahayona gasha kwa Harrison Kaguri.